kini nesekhawuma wakho njengamanje ngicela ubambela kubuhlungu khona noma uthi uyagula esibhedlela sejele noma uthi ufuna umsebenzi yethemba njengamanje ngicela ukuthi umbulo khona ekhaya uthembe bese yakholelwa nayo lenkinga emadlozi nenkinga yesithunywa njengamanje ngiyelungisa njengamanje uNkulunkulu wezulu uNkulunkulu amandla umbulo khona ekhaya uthi ngiphi inkinga abhekana nayo umoya ingcwele ngiyayikhulekela njengamanje ngihlanza idazi zekhaya kubo nezidalo zekhawuma wakhe ngicela emandla nempumelelo uyagulelwa esibhedlela sejele lebhizinisi kunesonto ufuna uba umlaphi wendabuko uvaliwe uNkulunkulu amandla athola imisebenzi umshado wakhe ebhidlika nesicitho nemabhadi kunamashwa uNkulunkulu wezulu egameni likaJesu makulunga njengamanje lezo mhlaba ngiyamkhwela egameni likaJesu kuyalunga njengamanje uNkulunkulu aphakade kuyalunga moya ingcwele moya kuphila lezo mhlaba uNkulunkulu ephila mhlawumbe kwesithunywa sakhe nedlozi izidalwa zonke zimkhanye zimbheke zimphuphila nempumelelo ngithela impumelelo kumbulo khona ekhaya ugula ungithela uphila akuvikele la kuvaleke khona ngithe bagangela wena zonke izitho zakho sewucabanga ukuthi zihluleke kulwa nawe uNkulunkulu amandla ngongcwele yenza amandla ngosemakhosi uzephakade haleluya imbulo khona ekhaya ukhuluma ngomthandazi Dlamini okhuleka kakhulu namandla ekhuleka namhla ngene empophomeni emadamini manzi nakhuleka thandaza nalonyaka imbulo khona ekhaya ngithi asibambe ingasehluli amakhandlela ngaphethe mbukelo khona ekhaya ngizokhanyisela wena ukuthi ibane mazikhanye njalo mbukelo khona ekhaya ibane ezimbukelo khona ekhaya engisebenza ngawo mina njengomprofeti Dlamini Mthandazi nawo uzidinga ngizayikhulekela bese yakubhosela mbukelo khona ekhaya zifike kuwena uyisebenzisa indlela engizobe mina ngikhulekele ngakhona mbukelo khona ekhaya ngikhuleka mina izinto zenzeke empilweni yakho mbukelo khona ekhaya la ngiphethe amanzi empophomo ahlambulula isithunywa into zakho zilunge zikhanye uyawaphuza bile futhi ugeze ngawo mbukelo khona ekhaya lawa amanzi awu200 mbukelo khona ekhaya amanzi nakana udinga mina ufake maybe 30 empumalanga ngithathe ngifaka phakathi edamini ngifake phakathi kuphi ephomeni mbukelo khona ekhaya mhlawumbe ini isithunywa sakho sisebenze sikhulume ubonise izinto uphuphe uqinisiza nabantu nawe if umuntu wesiza abantu but nafuthi ugezeke nje siyageza mbukelo khona ekhaya bese kuba nempepho la ehlukene mbukelo khona ekhaya ezimbili ngifake phakathi ayishisa ikhulumisele impepho le kuvuleke into zakho business umsebenzi yabe yini engahlani kuwe osibongo sakho uzokhazelungi kahle yokho yakho iminyama mbukelo khona ekhala lapha ngiyathembisa ukuthi into zakho zizawukhanya asokhuluma nampepho Mthandazi Dlamini la ngiphethe lo blue key mbukelo khona ekhaya uvule into zakho izivalekile mbukelo khona ekhaya zivula ngabali mina nga blue key zivuleke kuzeke imanga uyafutha uyageza mbukelo khona ekhaya toilet nakhona mbukelo khona ekhaya akuhluphi nje kakhulu asibiza kakhulu i200 kuphela ala mbule khona sibethe bani locksmith wenhlanhla wegazi abantu bakuthande uyahamba khona kuvela into zakho mbule khona naye u200 mbule khona ekhaya ugeza ngawo nje futhi ngabe kuphela kulunga into zakho mbule khona ekhaya awu nkosami yenzeka la ekhaya kwaMthandazi Dlamini mbule khona ekhaya la ngiphethe ule card wezitha uyachela ekhala lakho usho icocwe yiminenke phupha kaba amabhadi amasho bakhona babagangako nawe card mbule khona ekhaya uyokunqobela zonke izitha zakho mbule khona ekhaya zifele zona futhi zibe nenkinga lenkinga ebhesa kwena zibile emva mbukelo khona ekhaya phinde futhi ube impinda khona mbukelo khona ekhaya khuleka uthandaze zisize nawe uNkulunkulu usiza umuntu oyisizako mbukelo khona ekhaya la ngana kwethu ngiphethe isicitho labantu abagangako bakhipha abantu bayeni babo noma amakhosi abo abantu baloya abanye mthakatha abanye semsebenzini abayikuphi nangikhona mbukelo khona ekhaya isicitho uyasicosha sihambe mbukelo khona ekhaya bese siyabuya mbukelo khona ekhaya siba na follow-me imali khona imali yakho yavaleke emabhenki imayini osebenza la usebenza khona imali yakho isafuna usondela kuwe mbukelo khona ekhaya imali kuwe mbukeli sesondeza ukuthi imali isondele mbukelo khona ekhaya kuvuleke yonke into yakho efunako zonke esho mbukelo khona ekhaya engiyibiza lapha si200 mbukelo khona ekhaya ngasini siba ne-magic oil mbukelo khona ekhaya magic oil mbukelo khona ekhaya wayithenga ikanthana Dlamini lena yintsha yefika ithi 500 mbukelo khona ekhaya magic oil kabani kaMthandazi Dlamini mbukelo khona ekhaya inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya sadinga iwasho sabukela ama-video ami ngithi kwethemba bese siyakhulelwa egameni likaJesu moya ingcwele mokuphila siyabonga Nkosi amakhosi nasedalweni zonke kuthi konke kuyawulunga kusukela manje kuzephakade amen ngifowele mbukelo khona ekhaya ngifaka le phone number yami uMthandazi Dlamini cela ungisize ngiza kuwe baba siyahlula futhi na online mbukelo khona ekhaya siyahlulela mbukelo khona ekhaya uzozwa ngami ukuthi malini masongifuyela ngabantu bese bachambe mabaheke bathi bangidlamini ngale basidlamini ivoice yami mbukelo khona ekhaya ibekise ethi kwamanje ngibekunenkinga mbukelo khona ekhaya kushona ubaba ekhaya so ivoice iyathi ukuphazamiseka kancane but manje ngiyabuya esimeni